Ja sam poslanik iz njemačkog parlamenta, inače sam u odboru za vanjsku politiku i tamo izvještavam, odnosno sam zadužen i za regiju Zapadnog Balkana, odnosno o situaciji koja se ovdje odvija i pogotovo smo zabrinuti malo zadnje vrijeme sa situacijom u Makedoniji koja očigledno je dosta složena, prije svega sa gledišta politike i političkog rada, odnosno društvo koje se ovdje, na ovaj način na koje se ovdje sve razvija, očigledno je da se ovdje krše osnovna ljudska prava, a pošto je Makedonija demokratska zemlja koja je na putu u Europsku uniju, je to za nas u Njemačkoj i u Europi jako bitno da se poštivaju ljudska prava. Dakle, pošto znamo šta se zadnje vrijeme zbivalo i pred nama stoje i protesti, odnosno demonstracije po pitanju borbe za prije svega funkcionalnost jedne države koja se bazira upravo na demokratskim vrijednostima, tu su slobode, ljudska prava i tako dalje. Sam došao da vidim kakva je situacija, kako razgovarao sam i sa sindikatima danas, sa sindikalnim predstavnicima koji su također kao građani Makedonije o aktualnoj situaciji jako zabrinuti. I signalizirano mi je od strane sindikata, možda će neko više ili manje javno se angažirati, ali u svakom slučaju je mišljenje i sindikata i radnika da se upravo situacija u Makedoniji i njih tiče, odnosno svih građana, bez obzira na socijalni sloj, bez obzira na nacionalno porijeklo, na kraju krajeva svi imaju isti problem, a to je prije svega pitanje kako će dalje funkcionirati ova zemlja, jer o funkcionalnosti, prije svega po pitanju demokratskih vrijednosti, ovisi i u ovoj zemlji budućnost ove zemlje i na ekonomskom i na socijalnom planu i tako dalje. Kako može da se izgleda spored vas od ova politička kriza? Pa ja mislim prije svega je bitno da se svi politički akteri dogovore kako će uvesti procese u Makedoniji da se stvarno napravi pravna, demokratska država. Ostalo je stvar dogovora, ali na kraju krajeva nije samo pitanje političkih aktera, nego i cjelokupnog makedonskog društva, odnosno svih građana, da se solidarno slože i dogovore kakvu zemlju žele i ovisi koliko će se oni biti složni u njihovim zahtjevima sprovođenja demokratskih procesa, tako će morati i politika odraditi ako će i dalje biti ta zemlja demokratska, odnosno želi i dalje ići na svom putu u Europsku uniju.